Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Tugiye kubagezaho icyegeranyo twise Intambara ya Mulele. Ni mukore subscribe, like ndetse munasharing. Intambara ya Mulele cyangwa intambara yiswe Simba ni intambara y'inyeshyamba yatangiye mu mwaka w'1963 kugeza mu mwaka w'1965 muri Congo Leopoldville ni Congo-Kinshasa y'iki gihe igamije gukuraho ubutegetsi bwa Congo. Muri kiriya gihe iyi ntambara yari iyobowe na Pierre Mulele hamwe na Antoine Gizenga. Izi nyeshyamba za Mulele zashyizeho guverinoma ya Repubulika y'abaturage ya Congo ifite icyicaro Istanville. Ubu ni Kisangani y'iki gihe ikaba yaragenzuraga uburasirazuba bw'igihugu. Moise Chombe niwe wakuyeho iyi guverinoma ya Stanville abifashijwemo n'abaparakomando b'Ababiligi bari bashyigikiwe n'ingabo zirwanira mu kirere za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ingabo zirwanira ku butaka z'Abongereza kuva ku itariki ya 24 kugeza ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1964. Ariko nyuma hakomeje kuba ibitero shuma by'inyeshyamba. Iyi ntambara sojwe mu mwaka w'1965. Abayobozi b'inyeshyamba ahanini bari abamarxiste, bisobanuye ko bagendaga ku matwara gikomuniste. Abarwanyi babo bari biganjemo urubyiruko. Ku rundi ruhande benshi mu barwanyi baturukaga mu ntara ya Kivu no mu ntara z'iburasirazuba bwa Congo, cyane cyane bari hagati y'imyaka 12 na 20. Umubare munini w'abarwanyi wagenderaga ku mico gakondo n'imyizere y'abakurambere babo. Izi nyeshyamba za Mulele zari zifite umupfumu w'umuganga ukomeye witwaga Mama Onema, wakoraga akazi ko kurasaga mu maso maze akavangavanga ibyatsi n'ifu ivuye mu magufwa y'intare n'ingagi, akavanga n'ibindi bintu. Ngo byari muri gahunda zo gutuma izi nyeshyamba zitsinda kandi zikabikora mu myizere y'uko zigomba kubona intsinzi byanze bikunze. Iyi myemerere yabo yavugaga ko batagomba guhindukira ngo bihishe, ahubwo bagomba guhita berekeza ku mwanzi basakuza bavuga bati Simba Simba, Mulele Mulele. Izina Simba rikomoka ku myizerere y'abo bagabo rigaragaza ko ngo bababaye nk'intare, bityo bakagira ubudahangarwa ngo ku buryo n'amasasu atabafata. Ariko abenshi babaga banyweye inzoga n'ibiyobyabwenge, bityo bagahinduka Simba mu gihe cy'imirwano. Simba ni ijambo ry'igiswahili risobanura intare mu Kinyarwanda. Ikindi bemeraga kandi ko amasasu yarashwe n'abanzi babo ahinduka ibitonyanga by'amazi bitabagiraho ingaruka. Inyeshyamba za Mulele ni gutyo ziswe ingabo Simba. Kwigomeka gukomeye ku butegetsi bwa Kinshasa kwatangiye mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'1964 hamwe n'imirwano ikomeye. Simba yashoboye guhagarika batayo ebyiri zari zifite ibikoresho byiza by'ingabo za leta. Icyo gihe yigarura n'ingabo za leta zari zanze kurwana. Simba yahise itangira gufata imijyi ikomeye. Nyuma y'ibyumweru byinshi, kimwe cya kabiri cya Congo cyari cyagwe mu maboko y'inyeshyamba za Mulele. Zimwe muri izo nyeshyamba zatangiye gukora ubwicanyi n'iyicarubozo, gufata ku ngufu no guhohotera abaturage. Bivugwa ko inzuzi n'imigezi yatwaye imirambo itabarika y'abantu bahotewe n'inyeshyamba. Umujyi munini wa Stanville nyuma waje kwitwa Kisangani wafashwe nta masasa arashwe. Abasirikare 1500 ba leta bashyize hasi intwaro zabo zirimo imbunda za Mortier n'imodoka z'intambara, bishyira mu maboko y'inyeshyamba za Mulele zarabarwanya 40 gusa. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1964 inyeshyamba za Mulele zashyizeho etat major Istanville maze zinashyiraho guverinoma yiswe Repubulika y'abaturage ya Congo, aho Christophe Benye yabaye president, ministre w'ingabo aba Gaston Mario. Iyi guverinoma yari yiyomoye ku butegetsi bwa Kinshasa yahise yemerwa n'ibihugu 7 birimo ubumwe bw'abasoviete na Misiri. Che Guevara aherekejwe n'abarwanyi bo muri Cuba bagera ku 100 yaje kurwana amezi make hariya hamwe na Laurent Désiré Kabira mu mwaka w'1965. Che Guevara yizeraga ko azahashimangira impinduramatwara y'abasocialiste, ariko yahise ahura n'ikibazo cy'imitunganyirize y'inyeshyamba idahwitse, nyuma arigendera. Uganda nayo yashyigikiye izi nyeshyamba za Mulele. Ubutegetsi bwa Milton Obote ntabwo bwifuza guturana n'igihugu gifite ubutegetsi buri mu kwaha kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Idi Amin wari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yinjije ingabo ze ku butaka bwa Congo ajya kurwana ku ruhande rw'inyeshyamba. Bivugwa ko aho yarwaniye muri Congo yakuye imitungo myinshi, bityo aba umukire cyane. Mu kwihorera mu mwaka w'1965 Mobutu yibasiye uduce duhana imbibi na Uganda atugabaho ibitero.
abayobozi bakuru b'inyeshyamba bakoze iterabwoba, iyicarubozo no kwica mu ruhame abakozi ba leta babita abagambanyi n'abajura. Benshi mu banyamahanga cyane cyane ababirigi barafunzwe bakangishwa kwicwa cyangwa bakicwa bashinyaguriwe. Muri bo harimo abapadiri b'abamisiyoneri bagera kuri 15 ba Sacré-Cœur de Saint-Quentin hamwe na musenyeri wa Wamba, musenyeri Witebor n'ababikira 16 ba Sainte Famille barimo Marie Clémentine Anuarite Nengapeta n'abadominikene n'abandi. Mwakwibaza muti ubutegetsi bw'izi nyeshyamba bwaje kurangira gute? Ubutegetsi bw'inyeshyamba za Mulele zimaze gushinga igihugu bise Repubulika y'abaturage ba Kongo mu burasirazuba bwa Congo-Kinshasa, nyuma y'ukwezi kurenga guverinoma y'Ubirigi yegereye uhagarariye inyeshyamba mu rwego rwo kugira ngo harekurwe ababirigi bari bamaze igihe barafashwe bugwate n'inyeshyamba. Bitakunda hakitabazwa ingufu za gisirikare. Uhagarariye inyeshyamba yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Paul Henri Spake, ariko nta cyavuye mu biganiro. Kuva icyo gihe Minisitiri Spake yabashije kumvisha abagenzi be bo mu nama y'abaminisitiri ko Ububirigi bugomba gukoresha ingufu za gisirikare kuri leta ya ba Mulele babifashijwemo na Amerika. Bahise batangiza igikorwa cya gisirikare bise Operation Dragon Rouge, yari igizwe n'ingabo kabuhariwe mu kumanukira mu mitaka ababita abaparakomando. Uyu mutwe wa parakomando wakoze igikorwa cyo guhuriza hamwe imbaraga n'ingabo zirwanira ku butaka. Ingabo zirwanira ku butaka zaturutse ahanini mu bwoko bw'Abarunda bo mu ntara ya Katanga. Mu gitondo cyo ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1964 abaparakomando 343 bamanutse mu mitaka bavuye mu ndege 5 z'abanyamerika C-130 maze bigarura ikibuga cy'indege. Nyuma bahuza ingabo zo ku butaka mbere y'uko bagaba igitero mu mujyi. Kubera imyizere n'imigenzo y'abarwanyi ba Mulele bagenderagaho, bumvaga ko ari byo byabagejeje ku ntsinzi. Izi nyeshyamba zinyweraga ibiyobyabwenge zikizera ko zirinzwe n'imyuka y'umupfumu Mama Onema wari warabumvishije ko amasasu nta kintu ashobora kubatwara, ahubwo ko bagomba kuyiyahuramo basakuza bavuga ngo Mayi Mulele, bishatse kuvuga ngo amazi Mulele. Ibi babikoraga bashaka gutera akanyabugabo inyeshyamba ngo zirwane nk'iziyahura, kubera ko nibaraswa isasu biraba bimeze nko kuraswa igitonyanga cy'amazi. Ku itariki 26 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1964 imirwano yarakomeje. Abanyaburayi bagera ku 200,000 barabohorwa maze burizwa mu ndege 14 z'abanyamerika C-130, ariko abantu 24 mu bari bafashwe bugwate barimo abapadiri 15 baricwa. Hagati aho kwigomeka ku butegetsi n'imidurumbanyo byakomeje kugaragara mu ntara zitandukanye muri Congo-Kinshasa, zimwe mu ntara zishaka kwigenga. Gusa ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko bwaje kubiturisha maze igihugu kiratekana hafi ya hose. Bivugwa ko intambara ya Mulele yahitanye abasivile benshi barimo abanyamahanga 200 kandi byibuze hagati y'60 n'ibihumbi 70 b'abanyekongo baguye muri iyi ntambara. Reka noneho tunababwira amaherezo ya Pierre Mulele washinze inyeshyamba Simba zamwitiriwe, abenshi bakunda kwita inyeshyamba za Mulele. Nyuma y'icwa rya Patrice Lumumba ikatanga ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'1961, Mulele n'abagenzi be bagiye guhabwa imyitozo ya gisirikare mu Bushinwa kugira ngo bazakure ubutegetsi bwa Kongo, na guverinoma yari iyobowe na Minisitiri w'Intebe Joseph Ileo, nyuma iyoborwa na Cyril Adura ndetse na Moise Chombe. Tubabwire ko muri leta ya Patrice Lumumba, Pierre Mulele yari Minisitiri w'Uburezi. Avuye mu Bushinwa yayoboye inyeshyamba za Simba mu karere ka Kwilu mu mwaka w'1963. Mu mwaka w'1966 muri Congo-Kinshasa habaye ibitero by'inyeshyamba za Mulele zigerageza kongera kwisubiza ubutegetsi, ariko ibyo bitero biburizwamo n'ingabo za guverinoma zari zishyigikiwe n'Ububirigi na Amerika, hanyuma barazitatanya. Muri iki gihe nibwo Pierre Mulele yabaciye muri humye maze ahungira muri Congo Brazzaville. Mu 1968 Mobutu wari perezida wa Congo-Kinshasa yamwijeje ko nava mu buhungiro azamuha imbabazi. Amaze kugaruka, Mobutu yamukoreye iyicarubozo ku mugaragaro kugeza apfuye, amukuramo amaso, amukata amatwi n'amazuru, amuca n'amaguru mu ruhame. Umurambo we wajugunywe mu ruzi rwa Kongo. Nyuma y'imyaka 10 Mobutu yategetse ko nyina wa Mulele nawe yicwa, maze bamwicana hamwe n'umwe mu bahungu ba Pierre Mulele. Abanyekongo benshi bamufata nk'uwahowe Imana n'ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko. Mu mwaka w'2002 umwe mu mihanda minini i Kinshasa wiswe Avenue Pierre Mulele mu rwego rwo kumuha icyubahiro. Nta nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.